kita ni bakin dia kumulai sebon kumulai si jago apa akan ikut pendapat ini kejing kemarin mat kebokro boleh yo kejing seneng kejing tu na i madame rumbai ay bagian ini kenten jongki kin sotet hapo kadonot mencei akan ikut ladangin chas kori ki umnongin yo ya kata kejing se ni kum ginong nong kendong kat pengiran sini ya gini kenten bagi layo sengal kapor katongin kut biang sewe nong keren dari Dr. Rosiwan Sangpliang sebab hal sim ke bentang yang priba ang bahay pa yalam ya kini ka jingalang kini ka janwit kirang ba snong jong kini ka snong bakin kitkam jong ka snong ki patba ki badan kini ka jingalang kirang rambay rong prolog jong beri pej kini ka than seni nang tabat I seriki sekon I belum ujas ketri jong ka parti baru kejingai ku play kelilang syapi wi baro bat ngamla kena petpau ke sungu japi cepat ba samtame perum kejingai ngu ngasu play bela play kini don bakti kini kejanmi nadu mustek ni mi nak ye ksem ni jongi nak jing semu penginuan kini kecaka kini kathan minyok kendu ki pardo prasnam ki bedon kini kecaka mengira penyakan baki beli percaya lang baki halo kimat ke biadai bat ke ke baka parti jongi ka voice of the people party mane ka parti pra ko baki ong bagi dan percaya hak macam pi ini ka dong kathan kam disu ko ba thmai nga ngala trai sekani kathan hak lihat ketika college ke baki umta ka Don Bosco college Cising Keladi ka Saint Anthony's College Pendihati ngelawan hikai yang teh lihat Sipau senang mencua. Ila dan tang nyamut kini hikai yang terkapur. Bagi layo ban seng. Ya ketu ke college hapo kliriat. Mentah keladon hapo pendihati. Tak tu kapur pengiwan sini. Keladon sibun kecil penting. Ba ani pilih cerita kecaka. Kecaka kawaki kayi deuyong. Kecaka kawakun kene katai. Tengiru mau ngimjupat jumlian manuan tinggal sekau tinggi mereka kata kejingnya watkam macam nirawan sekali kathan kliriat ndai anang lawan itu ipi perlok kini kejaka bat jibrik be kendu hangtei bat kumjuru ki papule hangtei ki ban kini kithan keleng jong kini ka constituency ki student ki bagai hangtei ki papule ki panghikai hato kapor kidang desa ki most favorite student jonga lani ki student lani ki kena ki bang sudan natam na ki caka parokot ki bang laju hikai kendu akit report di ki caka ki bang sudan kita ki penting ki pen seme jong ki priu siapa kita ka snong bakathan kadi ka snong ke bastu telat bat tak ada masuk kuat apa nembang sakini ki caka bat masuk ke ben bat ini kasi upli ya kene kalat ilawan semene cepo patau bat upli la kui ke meeting waktu yang kisam banwan ai ke kersian ke pura sisa ya ke parti ke jongi badi barden ni datang waktu ke por lei metai barden in baksai haplek no skripa ki jelang syafti ki thai west hills bat klem nak pede ila phalang ke ruo ya kublei ya pi wei bada ke ju kamen sim hi lai don hanu ru ikan mau ya ki pat ba parodo persnam ki bedon keleng ke pri nyok tepat ba kena menung selam kapor menung keren selam bagam sim kabilin tiru bangan aji keren ndai hajing ipet jong isa bari badame kila khonang ngapan aji keren hakani kapor bakendiat te nga hikaya po sinar college muta ngadi namo sunram bat ngampat judan bentahi menur bangi wan kumni ngadap siulungo saya ladi manwan ni ban keren kumni hakmat pipat ba
Kau ni hikai apa di school mah, college, apa classroom bangidon, ina berkeren ya kayak subjek ke bangina betubit. Mulai banuan kumni berkeren di jalan, bandrung ha politics ngampat jup pekat menuru. Mulai nga tuwe pi pa babai. Kayak mapelong yang banuan kumni, mana join bakani ke party. Kadai na marahis nang baro kibalik. Ila jumlin magtregi kampat ba laibor la jong bangidon ni tho ki artikel ni tho ya ki post di social media punta ter ila eksa marway. Wakata kampat biang yangi. Balai markakam kadawa bangin hab dia tulun lang batno. Manya tray nang bata kajingba. La katus ne military Berondau lah saya kena ke parti, kaya ke pelong yang ikalong ba, i kadon kena urim ha kena ke parti, kena urim ke baskem, ke bangiru ngikwa, ngaku menghikai, ke bang apeji ki kena ki menghikai, sano kalau wajib ki ngambil ki suan supas, dadet nang tu kakam ke jam ke dik ba, pawanyo, nata kata kaya ke pelong, ni dan kam ya kejingkelah, mereka kejingkelah kan mana dalam dia nak sensar kadar. Dia balik join politik sebagai ngamjuk kuat menuru. Nampak ngapai je kau ke parti lu kamdan ke nurem. Ngapai je kau ke parti kamdan kini parti nawai sungai. Ngamyo kata ke parti lah ni kata ke nurem mah. Kebangnya senok tilang. Dari tak hadu bakadami kini ke Voice of the People Party. Apa je lam ni Barden, Isariki berkiwi-kiwi kini lam kiba syapang. Layo punya petulun lang ya kata kini mujuk perkat ke jongi. Dia kena kejin terang ke jongaru. Banyak sakri lang ng top upadba la kadai rakathan jongas tis mo syndrome lane hakarisi baro kawai kene ki tuang kala urong da kene ki mi da ke parti bat kene ke parti kaya scam hakin rem ki bas scam ki banga da susorong du kata yala de mangandon beta bat kene ke parti ke parti na do ba kami metala ars nem tam kampat song tang kisin bro Kinoiram jami kilaj na kawai kajaka, siya kawai pa kajaka, mampensengaw kipat ba, manhikai kipat ba, mampersusuai kipat ba, ikinorim jang ke parti, mampersusuai ki, bangi gidan kam, ya kajing kela, amday tangaslo, nang gidan kam, syadok, kela, jang ka rikasi jantia. Pi aki YouTube, aki news bagi ko kubor, putar ter, pi bagi noyalam jo VPP, kilek, metal asnem, keleng kari, baru pada umi pengkerjaan, ya ke parti. Kena ke jumi jo pada kamdi bau sumi bang mentai lorni, kamdi bau sumi bang songsit, mulai nganya cuy pi kene kemayan boleh, bakata kene kesaki, kini ki hebret ki badon. Kini ki hebret man jo bagi let, mosnya bang prahi, kilami kilasong, ladai gede mas Nemaki, nemamir, kim salia, iwan kishong, bagi dah shong, kita let tips ni hiru. Aku boleh kerpang yang kini hibrid, iba kedan kemayan boleh, apa kiwan bershong kumni, ladam dekla, kinum ne bershong kumni ini. Kejenuan joki nung barit, kagetu, ya ki kini kikpa, ya ki kongdeng, ki kongna, mo. Ipadeng kipana hano bakidan bangiru ngidi bantai ke kene ke baca keri ke si jongi kene ke pelong kini ke hybrid bakin mi kumni bakin kenma betang pangpra kini tuno ju tau Barden kini tu doktor Riki bakun tater ke pelong ki bakin long kumni ke pelong ki bak setengah dia ketu ke jirwai kong dengkongna kibe parti ki don ki jirwai nrengam jiosnya bakin ruai kibe ki jirwai pani ke pelong Kau pelong ya kan ni kaya berkot nganong ya pi. Tabas kem ke jemut. Baka dek jing darukat jumplay bat ke parti ke jongi. Kata kene ke bakong santam. Bat ke arpat kene ke nungrim ke bak ke parti ke yeng. Ke parti ke bakam dei badi trai Barden. Mendan badi trai kene ke parti. Dei ke parti jong baro, ke parti yang patba. Bila pikir kala kasih ya kene ka tin kene ka kateng. Voice of the People Party kene ka kemut kasur jongu patba. Ke parti keseng kabadai kasur jongu patba. Nama kata habang nilai keleng gar rigasi. Nilai pikum ne. Mungkin nyelam. Kan datang kaman peni dia bagi dawan mengin nabuk taki faset data jengi mengin nabuk taki pandal mo bena snabha bena pinitenat di sentiu kiskut ni benar kan ya to kerompong tolo bayi ni man kumni hi kumalong mapi ilong lang kumju njudan bahe parit ka parti ke jongi na ta kadau upai ba utu jemar boleh usnau don ke jigete kapacan bagi nyelam juga Voice of the People Party ba play yang to uso
HKM election kepada sudep. Bakumno pajba jo kini South League constituency. Iba kajing ke kapisa bagi kiwe kajing aso bahaban pembe je pajba kalong sebab paliam nrai upajba wong ni mentang nilak kedang nilak nia nilak dap rendang ya gitu kajing pembe jong pi mentang nrai man ai no ya kabut ha ka PPP bade hata ka sei ya kini samut ke bele Assembly session ini kata bahawa pelayan kini sangat kembali ke assembly ke kenyu bagi tu ke diberi nak sokar ke minister berkiwi-kiwi kimla ban jubah buatan yang keliru upai kemat baru upai kemat upai bah pada di kiwi-kiwi konstitusi kita ke PPP kam semua jo mulai upai kemat nang tu upai kemat sikit mulai jo ke PPP balik mar begini begini sangat kian berkeren nak betul pajba mulai tangan betul jong ke konstitusi jong ki mulai dang betul jong barok langhi kaki betul kecing kiwan sakini kisangut kata ketika nuksa ke mengayu tu ipi bakiru PE lemba ki news bakum tak terter kini kecing cia ngiliaki kebah hetam ha ka history jong ke jai beri jongi bagi ki bedi pangka kam bahakam Saya pi kendiat sepang katu, yo dor ki berpersul tu, nak kene ka silong, nak kene ka thai. Kiba ong ba mo kumbang kinget je kiba kiba pasang memutame. Bagi je ki je ko PPP ka reservation policy ne jing pakam. Hapo meklaya, kalong ko pakla, kalong ko pergi ka ya ka singap makum tak terter. Na me tu ipi. Ke baja kalong ba metwa bros kata. Ya ka jing pia ya kene ka pakam. Lapunan kam bakla bakta kalong ba syam laai katung kajing bunpa ei problemi ka rai na po ka high court long ba pukenta ibar den ila satsan na kemta upat lang jong kajat menteri bagi aki kalong ka bajot ka sorkar kala pediang ban form lari ban sna yang tak ekspor komiti ban pek biang ban pendek ya kanega reservation policy bar ka BPP ni tu ipi kampat song thaj kadang borden ya katu hadu menta ka sorkar ka sistem ka BPP ka OM tang dri benai noi hadu menta ka BPI idang syong meeting tangkat no sendu idang lak benyo Namar takadaw ngin mailat ngin bodi dia tu bat ngin petikna baka reservation policy kanlong bet katkum kajing bunpat kum baladawa te alor kata nak kalian jokas parti nyai kumplei ki pa jok dia thairo lese ki padan bhagwan sate ha jok pengeki lese ki dan ki pemla penwan ru ki bala no dak kajing duai na yeng muslim ki bala ai muslim pat dak kajing petlang itu ki news bagi komen seperti ai bagi YouTube pakum tater kalau kerja ai muslim bagi ai kumplei kalau ki pi demontangi bekre penlej kene MP election kene MP election kadai ke parti jongi ke pilihan ni kandidat upadi hikai ko ne hu Naseu pura manu katata bangayo pan lelang bagni rangba shalom saneng kat bangalat ai kapo ramagarung adin hikai ngamyo pan lej man kasni santap kisni ipoya mo kisni mentaka sirung iyo ban wasenrani sa malay da makapenki ka mesim jonga bangidi ban lej punya kedua ki pardo prasnam keleng ka rikasi jakia ka bangila Bat boleh kepelong yang kabaran buat je orang ba mengkerja je bat ban dia don dekat hakene kaporu kalau bagai bau ni orang ba udon ya kata kamai orang ba sisa ban lek kum MP jungi member jo kapaliam ke parti ke sujiat kum tu kum ni kuptai tang balade jelas sekretari ban jiat no bon lok ketua MPM kam dai kupta Kadang dia kata, bah uni orang bah, uladon ya kita kijing tebit, hau, bon represent yang ini, ulah tebit akakam ke bau tray, ulalong ru no sakri, akapalang bat, kumta terter, saim lang salang, lada ki bolong pun senem, bagiannya tu epi, ki kerdan ki bau pat ladang siar hane kan cimpur yang amata. Bangi ngrasai, ya orang kersai sisa, orang satar. Banyak keren, ubelek, banyak niat, nak kebetang jongi hati parlimen. Kila pedang kimi parti banapha yang tahu kandidat PPP udan marwai leyu. Lada marwai udan, leyu skam kilo rim, dan lauta banyak kebalik kisi pogur ki bang narim. Kadang pada.
banyak kepala cipungut cipundun rim nang la uwi uban keren ya kejing sisa baru pajba jo kari kasi jan tiang ne suipi unom ino ya u apa pa sitei pa rengkat ba kejing kerku kedo bangang ne suipi kawai ke parti jongi umdei tang ba unlek u doktor iki sekon ku mempi ke parti ka pengkrekin ya kata tintang lani kita kibriu kibar simpang kibar stat kibar kersan ya u ba ulekelnya kanu unom dei keren kumar ni keren krebi bagi mereka susna video no ya u hadian unom lek kita apa boleh unra kimat kibakta sisa ikipat ba jo ke pri ni krep kata kali jikwa jongi ba kapnya u nan ne satai batum juru undawan te unra ki betoy ndei ya keslong ndei ya kanu kathan ke ba udon ndai na buta jongi barolang Bagaimana keren di kini bakal kan sipor bah, nak kuasi siapa keren, mulai ni suipi ke parti ke labu ini bang keren, tang kendiat nama ni alat yang kepor kau kertong bedun program jengi. Jasa sin pelbas suapan siang, kumbang ada yang jadi sukian ladi, bangai biru pindun jadi sukian. Iwai bedun hang ni ngati papiwan, dah nomor papidun jadi sukian. Mulai kumbang mau kibai ngati psah bang keren banyak ni, bah kibai kum kapisa, kum kabaisni, kum kabaja, kabaisha, kabaikiat, bakum tak terter, ingin dongi kum kata. Kebang idon tangka berkeren jika hok bekerja sisa, bahagia kita hipla ihi indon kamsu ban puturoi rui kita. Nata kadau, ngak sajisin coban syong, ngak pi, baka kakandai tarik, slow power kelep, berpindah lek, mi lagi injung sistemnya pi, mencual se, pipa julik cabut dia ka MP, mulai minta kasihan te, soba yang lang pak no, kerja bersilang, kisamla, kita benda syio good, bakum tak terter, yami no skmat, banai kabut pi haupra. Kita kini kita kendiat, mengeskem aku kesning sesiam biang, mengeskem nak kena kasnong, nak kena kadong, yang saya kabut, berkot hi kepada hang ni, haka BPP, haupra, ublay kerkui pi berok, ublay sipon. Agar kepor ni asngi obang ya kejing mensyai pok download kijongi VIP kat kepada nangane ke jaga ngapa isya skor bahaya gini semua pengen asngal ya ka jingkren ni doktor Ricky ngakot ya ki man kami dua syat wahai jing syat ngapa ne keporjan met ngapa yang misi skmat syat no kenang bawa kepor kan nampak dengan slab ini. Wan kalau mina kinong tamsur kintamsur.